Kimana indo mwanche muriga Getembe TV na Ekeonga kya mwa mugusiri tukora kabere nabo ige Jumapili ntangani yo mutinyo gatatu mwaka bw'ekiri bubere 2025 mwanche murigerera twagosogeire andonse aso tosonje takorwa wono nigo cyaragire Chinsa Isano na Ibere Nyaboga so ingakina cyera SMS Ekeonga ngomanye amayakorwa ki county 40 na Isano na Ibere Chinsa ya Kenya Ekeonga Chinsa Isano na Ibere nchenga treni Nyaboga wisoni makori kuraso muno uri bimanyerero ikaranso ike obe na into wekomwero. Mwanche murigereria togo cyaka nigo bono eyamati ya Margaret Kimuntu kuri kenyoro kya Nyamechiotu kigotoka iward ya Nyakoe ebungi ya Kitutu cha South County ya Kisii yesokire na kubolia abarai nabo iga bantu bonse bari babatogwa nchokuya kobakonya eri banyore kibesa cyo kurwaria omwana bwengeyo yorubwate omuchando bwa maiso emyaka 5 na mabono asebona amaisa ayo abeire gakuriya koremara osego ukora asebona na namago kaye ayo nyarete kagosambwa abeire gakoremara. Litangor kumagire Muntu umwaka akoruku weno bwanega iganya Kisai mwana uyu gano muchokoro n'urwalite mamu mwabaka genda nere sobo amruwa mwabo kamazeli agacha mwana agiye tamagoko ugwetera mwana uyitari korora akachaka guna liko arwalite bakamagoko agiye wono ngina tabwati kende tarwati magana mutwe na ikarasta anu mwana akolinda sasa Lieta nangor ku freedom maram ayo musota ngancho na sta somo chyo wogoro wako na kuru kwatini mechanda nembwate no mwana orwalite amaiso orwalite na moibolete che na nyorete karwalite nako gendera gokine nganyora arwalite ryo kariyo kagendete kunya ko ukora ryo kariyo katakora na sanga mwire nyagitari anjo ngatumwa western ashkurwali tinje twagenda rwali ono na tabire mwanje gonkonya onde bwensi omurayo onde bwensi oyo ndoje kurwa sande oje kurwa ndoze abo moko gani monkonya namba ya ne 0794 39 56 03 0794 39 56 03 nyagitari nigo togosabu siringi 1100 ekyo jira chikukonya omwana ntubwati stokorusia ntubwati magana mutwe akitokonya simoko nyara so wanja kwene nkotema sengo nyara geli nanyora na mwonye timbwati na bakorara igo tabwati nonye ngenta akorarira tabwati nonye rukumakoria bono na bachandikite gabugaki abarai mwari wanja gaki motororera mabira abakena abanene gaki motokonye gaki simoko nyara nentu gaki mwana otomokonye tali kende gaki togosaba mabira korwasi muri Mwanche murigereria togoska bosio kerere Jumapili ntanga nigo sekerere Jumapili nigo abarai kurensi ya Kenya na numono kurubali abanene kure serikali bagoenda asikanisa bunenchire ya moyo gosasima na bakristo chikanisa imensi ya Kenya ritukira rero nigo more wensi ya Kenya moske Dr. William Samoei Ruto aikirana asikanisa ya Jesus Winners Ministry mucho Roysambu mucho Nairobi bunenchire ya moyo gosasima na bakristo gosababu atanibe kanisa yo kwano mubasarero nigairera igatimiro bereria serikali begete mono ama kurigeria abasaye ama bagaye mirimo kinga kiyechecho nigo mugabara we county ya Nairobi omuske Johnson Sakajanere abolira abakenya bonsi kwerike insi yo murobirosha bunenchira yamo yo kweroroberia obogima nabo igo konyoro bobwenya asi chinchira chinyororo kiraba kwenda chinyagitari kiraba warite mipango karibu mara 4 kama serikali ya kusaidia kupatikane nafasi za ajira kwa vijana wa Kenya. Nashukuru askofu na kanisa hii kwa sababu mumechukua moja kati ya hizo, mukasema hawa vijana wa kanisa hii na wengine mutawasaidia training, mumewapeleka hata wamejifundisha malugha zingine ndio waweze kushiriki katika mpango wa serikali ile inaitwa export of labor, wale watakaofanya kazi Marekani, Ujerumani, Ufaransa and many other places. Na kwa sababu mnanisaidia katika kazi hiyo ya kupanga ajira ya hawa vijana, Wednesday Sir,
mujiandikishe kwa SHA, itatusaidia kupatia huduma zaidi. Kwa kila mtu ambaye atajiandikisha kwa hospitali aseme ni hii, kama county napata pesa, whether utakuja ama utakuja ile insurance, ili wale ambao hawajiwezi kabisa wataweza kusaidika. Jameni, tafadhali kila mtu atoe simu yake. Nataka kuandikisha leo mimi mwenyewe. Toa simu yako. Kuna wale hawajajiandikisha. Wangapi wamejiandikisha? Mwanze murigerera chinga kiececechio abarayi gose bari bekirana ekanisa ina murayi wense nigo babori abakenya bonse kumubeka murayi wense ne serikali ya samasabo asabo igo bamuti murayi wense asegasi yayengi yagendete gukora nene mono kurigeria abasayi mabagaje meremo nabo igo kuribora chipara no bwagati bw'ikinyomba cy'amaguru ainse imensi ya Kenya. Rais William Ruto, kiongozi mkuu, unapenda watu wote pasipo kubagua, ukabila umekomesha. Tena sasa kitu moja, tumuunge rais wetu, mbele iko sawa. Kitabu cha Luka 11:14 mpaka 23 inasema, whoever is not with me is against me, and whoever does not help me to gather is helping me to scatter. Baba Raila Amolo Odinga and His Excellency William Samoei Ruto are helping us to gather. Yeah, so Rais, wewe shikilia tu vile unashikilia, tunajua Kenya unaiongoza vyema. Na Mungu akujalie hekima na neema, uendelee kutuongeza. Na tumesema tamu ni ngapi? This country is in the right hands because I believe my president does not walk by sight, but my president walks by faith. Wakati tunahesabu hao mababa wa imani, tukiwahesabu mababa wa imani, mimi nitamhesabu huyu rais wetu akiwa mojawapo mababa wa imani. Your Excellency, we are praying for you. Sisi wenyewe ambao tumekuwa katika serikali wakati mwingine katika siasa, we have seen you have toiled, we have seen you are trying. Na watu wa Kenya, kwa sababu hatuna nchi nyingine ya Kenya, nchi ni moja tu, ningeomba vile Bishop ametuomba, tuombee viongozi wetu, tuombee nchi yetu ya Kenya, tuombee kanisa yetu, ili sisi wote tuende pamoja. Mwanche murigereria togendete gusika bosio nigo moseneta we county ya Kakamega Muske Bon Karware amotire serikali anene mono wizara ya bochenu ase murobiri umuye gose bimenye yokwena no bochenu murobiri ryosha ase bono atborire mu waziri wa bochenu musubati de preparasa gwesokia kwerera abakenya nabo ige serikali igati yari babekete eryo kwena kya muno murobiri yo ngoikirani ore kore rishinga kiyechecho nigo mu waziri amonene imensi ya Kenya Muske Musala Mudavadi nere asokire na koigera serikali anene mono sector ya bochenu na goteba sha kerera chekwe gochinga kichika chisaine nigo irache gukora buya gwetania emirobire ndionze. In the world has a country succeeded in rolling out universal health care through contributions of members only? The funding is by the national government. You cannot expect to give universal health care by relying on 300, 500 shillings donated by the members of the program. That Kenya, you are a step ahead of these things by introducing the universal health care and working on the program, which was initially vilified, castigated. But what is the lesson that we now learn? The world is telling us, you have to take care of your own sick. Don't wait for us. So the politics that we were playing because of health, let us cease
Because now there's a global crisis. There's no freebies. Hakuna ile kitu ya bure bure. It is now serious. Let us pull together and figure out if there are any hiccups, how do we unite and sort and smoothen them? But the reality now is that there is no more money that can be doled around kugawagawa kwa mambo ya health kwa dunia hii. Mwanje murigereria na kurwa sensemeri ya siasa ni gobono mugavana we county ya Machakos musubati wa Vinyandeti nere sokiri na goteba barabuna bakamba ni go basoire asikia makirikia gema ikikero siri una abaikoyo aba Embu na boigo aba Meru asabona atebire ni go baigeneta abaikoyo na kuburi abantu bonsi batigo bukabira na gwatana aba Kenya. Sisi hatugawanyiki, sisi tutakaa wote pamoja na tupatiane heshima. Na kama jamii sisi ni neighbors, tujue vile tunaweza kuishi sisi wote pamoja kwa sababu wengi wako upande wetu na sasa hata wetu wengi wako upande wao. Na sisi wote ni wa Kenya. Maneno ya ukabila tuachie. Kwa sababu wale wanasema wanaongea maneno ya ukabila wakisema Wakikuyu na Wakamba na tunasema tuachane na maneno ya ukabila, hao ni wakabila. Kila mtu anaweza kuingia kwa ile chama anataka. Unaweza kuingia kwa ile chama unataka. Kama Wakamba wameamua waingia kwa chama ya Ngema, haimaanishi wao sio wa Kenya. Wao ni wa Kenya, lakini ukiongea siasa ya Mkamba na Mkikuyu sasa unaanza kutuonyesha mgawanyiko wa Kenya, na sisi hatutaki mgawanyiko, na hawa watoto wetu hawajui mgawanyiko. Kwa hivyo acheni kutumia sisi kama wanasiasa vibaya kuweka vitu zetu hapo. Mnaenda mnaandika mavitu propaganda zenu hata hazina maana kuonyeshana tunasema ati hatuamini Wakikuyu. Kama nyinyi hamwamini Wakikuyu? Tunawaamini. Tumewaamini. Kwa hivyo hiyo siasa mingi watu wawache. Mwanje murigereria togo chigokorera ni gobono mo deputy inspector general wa Banyanyimbo Muskegiri Pat Masengeri sokire na kurugo kuriro gotindi gotia sabarai gosa osonde wensi orachie konyorekana ka guturubane murembe imiensi ya Kenya na goteba ni gobarachi kwimukirigwa igitambo kiregetinda satebire erebune serikali na Banyanyimbo ni gobarachi kwene kebuna aba Kenya bonsi ngomenya bari no bosibore na boigo omorembe. Mambo ya kupakua watu kwa msingi ya dini, kabila, lugha, hapana. DIG, weka miguu yako chini na DCI. We don't want politicians ambao wanafikiria they have the monopoly of goonism. Yule ambaye ana nia pengine ya kuweza kuhujumu amani ya wananchi wa Kakamega, wananchi wa Kenya, hatutakubali. Hatutakubali kwa sababu lazima kila Mkenya aishi kwa amani, aishi kulingana na vile anavyopenda, wote tukitii sheria. Mfano kama tunavyokuja kwa mosque hapa ni kwamba wote tumeumbwa na Mungu, tumepewa uhai na Mungu, na at the end of the day tunarudi kwa Mungu. Kanisa ndio hilo tumefungua pia, yote ni kutuelekeza watu wawe wazuri wanaotii sheria. Mwanje murigereria gwikiraga bunongo chwikira mwari w'Ekeonga Chinsa Isano na Ibere Jumapili ya senchira yo banga mwari kore ndiche koraga Chinsa 14 ninchi kwira na ga semese Ekeonga ngoretera ayomona yanda senchira yo bonge ncengatire ni Nyaboga Wilson Makori kora sensemeri manyerero na boy Wilfred Matunda na kora transmission obere ka kone kemuna chibiche chigana marogi gwikira chira senchira yo gwikira bye tomberane Chinsa 10 kore ndegenda kubwata na gochingira mirubere ya Getembe TV eriwe weseme we manye na boygo wege woki. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Superstores Nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills iluko ya buatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiria amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiria amabati aiga ntobwate team ya Tembo
abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingencho ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bire na Isano na Isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate igani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yo akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya ouru superstores yego toka se nyumba ya ouru complex imiyo muchigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Ine nubwate meyega gose nuganeti meyega yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chinti nguchi okugora gose gokomboya tarera buffer tents yo manyakaine mono buna buffer services ni company ekoine kebune meyega yawe ya ikiranire boronge mbabwate birogo byo gokomboya naende ngokora bare decorations ase meyega yonsi boigo nkorosia bare bintu binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting, wood router yue kubutora, perspex, aluco board, cellular board, PVC wood, forex wood, engraving sheet na MDF. Nkorosia bare CNC decoration sase binto au buna kubutora chi black sheet, korosia merangwa, ebiita, chitirisa, ebirogo, bed heads, sofa faces, signage, grills, door labels, wall arts, interior and exterior decorations, nebinto binde binge buffer services nige gotoka chimite mieyemo kurwa senya gitaria nyangena ase barero chigesonso nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurwa Chinsa Ibere chia mambia goika 11 chia marogoba asa mange bakere simia se namba 0729226464 gose 072375 Television Ekeonga Kiamamogusi. Enokem Agrovet Limited ni gomono ba kwarigania ayumureme chingati chigachiri simeka ochebwenyorere obuyo ne chimbusuru chingia byonse asamugoriya maya kegema ni goba gotoka asongochi obosongo ensema ya Falcon mbarabare ne petrol station ya Shell gusa orosegeru wabo oronene kegema rore jogo angene skuru ijoboroso ya jogo primary bakrasi miase namba 0113-388-513 Kusem 0115-318-887 Kusem 040-186-688 Kinya igeseriao asokugura ubuyo ni chimbusuru chingikiranu kurwa Enokem Agrovet Limited. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi.
Getembe Technical Training Institute nigo ikorwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwasiba kwegeria ubwagachi bw'ekinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gose obosoni bw'ekyanga n'ebintu ao abu ase bali na mbeyemo asugutwara chimashine echekerero n'ebindi binge nkwegeria bale amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeria bale igorya pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwata chi computer n'ebintu ebinge by'okwegeria ICT gwetania skuru ndi yonse era sorogongoro iga asa marieta nkuru kwa Alpato Maliba mwalimu omonene Getembe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana asogotwa institute ni gocha saya aseng'encho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi chobufundi nabo boliri moleta abana bache se skuru linde banyore system